mesures de défense alors que vous laissez Félix Tshisekedi faire ce qu'il veut. bishatse kuvuga ngo ntimuntegerezeho kuvanaho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe namwe mureka Félix Tshisekedi agakora ibyo yishakiye, niko Perezida Paul Kagame yavuze. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro cyihariye harutse kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique kikagaruka ku ngingo zitandukanye zirimo umubano umuhungu wa Juvenal Habyarimana afitanye n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, umuryango wa OIF, ndetse n'icyemezo u Rwanda ruherutse gutangaza cy'uko rushobora gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Mu kwanzika ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangiye kibaza Perezida Paul Kagame kiti hashize igihe u Rwanda rufatirwa ibihano kandi hari igitutu ndetse n'abantu benshi barunenga kubera politiki yarwo mu karere, ntabwo mubona ko rwaba rugenda rushyirwa inyuma mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga? Perezida Kagame ati mbere yo kugaruka ku kibazo cyanyu no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze nsubiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abashaka kumva. Amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe na bumwe, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitakemutse byatewe n'abakoze jenoside babarizwa muri FDLR. Iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kizwi, ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Kunanirwa k'ubutumwa bwa Loni muri Kongo, ubutumwa bunahenze mu mateka ya Loni, byagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka myinshi ishize, ni ikimenyetso gifatika. FDLR ni umutwe uteye ikibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu gituranye ari cyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo ari ikibazo gusa ku Rwanda ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo turi gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho wahoze uvuga bishyirwa ku nzirakarengane bikabyinirira abagizi ba nabi. Ibihano n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'amakimbirane. Umunyamakuru ati tariki 2 z'ukwezi gushize kwa gatatu ubuyobozi bwa Trump bwashyiriyeho ibihano igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru 4 bubashinja kugira uruhare rwabo mu gushyigikira mu 23, mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihutira guhita ziva mu burasirazuba bwa Kongo. Mwiteguye kubikurikizanya kuba Perezida? Umukuru w'igihugu ati nanone tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa AFC M23, aho n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu cya Kongo Joseph Kabila akorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politiki y'imbere muri Kongo, aho kigomba no kubonerwa umuti wa politiki muri Kongo. Hanyuma rero ku kibazo cyawe, ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe, aha ndavuga u Rwanda, rushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku itariki 4 Ukuboza, mu gihe urundi ruhande ari rwo rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika twaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bigenda mu cyerekezo gikwiriye. Ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo ku mpamvu ndashaka kuvuga hano. Umunyamakuru ati ifatwa rya Uvira bikozwe na 23 ku minsi 3 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ryagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha kandi bibinziriganisha ku bihano. Ibi byiyumviro bya Amerika urabyumva? Perezida Kagame atoya, ibyo ni ibyiyumviro bibogamye. Barashaka ko abantu bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington. Ku ifatwa rya Uvira bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano. Ibyo ntabwo ari ukuri na busa. Imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba yaba muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Uruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka. N'iyo amasezerano adasinywa, ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga. Ni ibintu byagombaga kuba. Impande zose zirebwa n'amasezerano ya Washington zari zibizi. Umunyamakuru yarongeye abaza umukuru w'igihugu ati tariki 22 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano. Aha abantu benshi bayifashe ko ari nko kwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Mwemeranya n'ubwo buryo abantu babisobanuye? Undi atari ko ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo ntawe utugirira nabi. Bisobanuye ko hari uburyo bwinshi burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10, 20 kure yazo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma
iri gukorana na FDLR, hanyuma iyo ntihagire icyo tuyivugaho ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye. umunyamakuru yarongeye ati none se uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe buri ruhande u Rwanda na Congo rukoze ibyo rusabwa? Perezida Kagame ati kubahiriza ibisabwa niwo mutima w'amasezerano ya Washington hamwe n'andi yayabanjirije, ibintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yanze kubahiriza namba. umunyamakuru wa Jeune Afrique yarongeye aramubaza ati nyakubahwa perezida, wakomeje kuvuga ko ingabo za Congo zikorana na FDLR, ni ayahe makuru bifiteho? Hanyuma kandi ikigeranyo cy'abo barwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Undi ati iyi mikoranire ikomeje gukomera kurusha ikindi gihe. Naho ku bijyanye n'umubare w'ibi byihebe, ikibazo si umubare, bashobora kuba amagana cyangwa ibihumbi. Icy'ingenzi ni icyo bifitemo ingengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba bashyigikiwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo ubwabyo bituma bateje ikibazo gikomeye kuri twe. Uramutse witaye gusa ku mubare nyakuri wabo, hari ibintu by'ingenzi wirengagiza. Hari itandukaniro mu mubare riri hagati ya FDLR na ADF, umutwe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zirwanya ku butaka bwa Congo ku masezerano bagiranye na Felix Tshisekedi. umunyamakuru wa Jeune Afrique ati gusa guverinoma ya Congo imaze igihe kinini ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake. Perezida Kagame yamusubije agira ati hanyuma se umusaruro ni uwuhe? Mu bice bigenzurwa na M23 bari gukora akazi keza ko kurwanya uyu mutwe w'abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga, ariko muri Masisi na Walikare n'ahandi hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR. Ikinshishikaje si ukuvuga gusa, ni ukuri kw'ibibera hariya. Muri urwo ruhererekane rw'ibibazo n'ibisubizo, umunyamakuru wa Jeune Afrique yarongeye abaza umukuru w'igihugu Paul Kagame ati urugendo ruheruka i Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu, rwanenzwe na guverinoma yanyu kubera iki nyakubahwa perezida? Perezida Paul Kagame ati niba umuhungu wa Habyarimana atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Congo n'umutungo wayo wose, ni gute yaba umuntu udakwiriye kwibazwaho? Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengezamatwara ryo gufasha FDLR no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa, aho uyu muntu atuye hamwe n'ahandi. Kuki ibyo byarenzwe ingohe? Umunyamakuru ati kuva umujyi wa Goma wafatwa muri Mutarama 2025, M23 yakunze gushinjwa gutandukira uburenganzira bwa muntu igashaka abantu bayiyungaho ku ngufu. Utekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza agace ugenzura kurusha guverinoma ya Congo? Undi ati ibi birego nabyumva mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma mbere y'uko M23 ihagera. Ikindi kandi biteye amatsiko, ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo byakundaga kuvugwa icyo gihe. Ukuri ni uko ibintu bimeze neza kurusha mbere, buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza i Goma, ni byiza i Bukavu. Umunyamakuru ati mubona ko imipaka yanyu itekanye ubu kuva AFC 23 yahagera se? Perezida Kagame ati nta gushidikanya, abantu babyemera cyangwa se batabyemera, mu bijyanye n'umutekano ni ibintu byigaragaza. Muri make imipaka yacu ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iratekanye. Undi ati mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari yo ku butaka, ubu ngubu ibintu biri guhinduka aho hatangiye gukoreshwa drone ku mpande zombi, FARDC na M23. Ibintu ntabwo biguteye impungenge nyakubahwa perezida wa Repubulika? Akisavera umukuru w'igihugu yamusubije agira ati ikinteye impungenge cyane ni uko amakimbirane yakomeza. Ikindi aba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza. Naho iby'intwaro biranashoboka ko n'izirenze drone zishobora kuzamo. Umunyamakuru atese mu gihe amahoro agarutse, utekereza ko hari indi ukwiye kuyobora ibice bigenzurwa na M23 ubu ngubu? Perezida Kagame ati ntabwo mbizi kandi ntabwo mbyitayeho na busa, ntabwo bindeba. Icyo nshaka ni uko uwayobora wese aka karere atadutera ikibazo tukabana mu mahoro, nta kindi. Ikiriho ni uko ibice bigenzurwa na M23 bitakirangwamo ikintu kitubangamiye, kandi mu buryo bumwe ibyo nibyo bidukwiriye. Ariko ndabizi kwiri atari ryo herezo. Haracyari byinshi byo gukorwa, yaba mu burasirazuba no muri Congo yose, kugira ngo ntihagire n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu, icyo byasaba cyose. Umunyamakuru arongera aramubaza ati iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu n'imiyoborere. Ntabwo mubona ko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kwangiza iyi sura? Perezida Kagame ati ntabwo isura nziza ishingiye ku ngingo zibogamye, ahubwo ishingira ku kuri. Ni iki nakora kugira ngo nsigasire isura nziza yanjye? Ese ngomba guhagarara nkarebera mu gihe hari ibintu biri kwangiza iby'isura yanjye yubakiyeho? Icyo gihe uratekereza ko naba ndi kurinda iyo sura?
ese nkwiriye guhitamo kurinda isura yanjye nanga kurwanya ibyo byatumye dushyirirwaho. Ati umubano mufitanye n'u Burundi uteye utewe. Perezida Kagame yamusubije agira ati mutuze ntacyo gutangaza. Umunyamakuru arongera ahindura ingingo ati u Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique aho zigira uruhare mu kurwanya ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State mu gihe umuryango umwe bw'Uburayi utaba wemeje inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubwo butumwa. Iyo gahunda irakomeje nyakubahwa perezida. Yasubije agira ati twatanze umusanzu wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'ubuyobozi bwa Mozambique kugira ngo dufashe mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Twakoze ibishoboka kandi ibintu byarahindutse ku buryo bugaragara, ariko se birumvikana ko tugomba kwishyurira serivisi dutanga? Ese birakwiye ko twitanga tukigomwa hanyuma tukishyura n'ubwo bwitange? Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero itangwa n'Uburayi si impuhwe bagirira u Rwanda, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Twishyura inshuro 4 cyangwa 5 ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore kariya kazi, hakiyongeraho n'abapolisi mu gihe ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranije n'intara ya Cabo Delgado. Ibigo bikomeye ku bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere Total, Exxon Mobil na Eni bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyije n'ishoramari. Ibi bigo hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kwirengera ikiguzi, cyangwa se guverinoma ya Mozambique ntibishaka umutekano. Ntabwo numva impamvu nahaguma undi munsi. Abanyaburayi bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nk'aho ari menshi, ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiriye. Igisubizo cyanjye kiroroshye. Uko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha. Niba nta muntu wishyuye ibigenda muri ubu butumwa kugira ngo burambe, twiteguye gucyura ingabo zacu. Umunyamakuru arongera amubaza ati mu kwezi kwa 11 uyu mwaka hateganyijwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Mwatanze umukandida wanyu Louise Mushikiwanyu mu gihe Felix Tshisekedi nawe afite umukandida we Juliana Lumumba. Ese ntabwo bamufite ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo ushobora guhungabanya aya matora? Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ati yego niko nanjye mbitekereza, ariko ni ngombwa ko hagomba kugira utorwa. Nabonye ko Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we, kandi n'uburenganzira bwe. Ashobora no gutanga abakandida babiri rwose aramutse abishatse. Ibyo ntacyo byamuhungabanyaho. Hanyuma kandi berekeza ku musozo w'ikiganiro bagiranaga, umunyamakuru yabajije Perezida Paul Kagame ati mbese birashoboka ko we na Felix Tshisekedi byazageraho mu kumvikana? Perezida Kagame ati bizabe cyangwa ntibibe. Nta kibazo na kimwe mfite ku kuba ibyo byabaho cyangwa se ntibibeho. Ngibyo bimwe mu bikubiye mu kiganiro Jeune Afrique yagiranye n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Tunahindura ingingo Jean Daniel dukomereze mu gitangazamakuru ya RFI yanditse inkuru igira iti ku bushake cyangwa ku gahato abarwanyi ba FDLR bagomba kurambika intwaro hasi, niko igisirikare cya FARDC cyavuze. Mu gitangazamakuru igihe naho batubuse tuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigiye gutangira ibikorwa byo kwambura FDLR intwaro. Mumveho nshya naho bati amasezerano ya Washington akeneye ibikorwa si amagambo, niko Minisitiri Nduhungira yavuze. Iyi nkuru ikavuga ko ku itariki 29 z'ukwezi gushize kwa gatatu aribwo umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, uyu ni General Jacques Cyarigonza, yasabye abarwanyi b'umutwe wa FDLR kurambika intwaro hasi kandi bakishyikiriza igisirikare cy'icyo gihugu. Yabivugiye Kisangani mu majyaruguru hashyira uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho yagaragaje ko kwambura intwaro FDLR ngo biteganywa n'amasezerano ya Washington. General Cyarigonza yavuze ko abarwanyi ba FDLR nibamara kurambika intwaro hasi no kwishyikiriza igisirikare cya FARDC bazakusanyirizwa mu kigo cya gisirikare Kisangani mbere yo koherezwa mu Rwanda. Maze agira ati intego ni ugutangiza ibikorwa byo kurwanya FDLR mu bice byagenwe neza. Ku bushake cyangwa ku gahato FDLR igomba gushyira intwaro hasi. Inshingano zacu ni ugutsinsura abanzi bose n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga iri ku butaka bwacu. Ibi kandi biri mu byemeranijwe Washington, ari nayo mpamvu dutangije ibi bikorwa. Aksavera abasesengura byatangajwe n'iki gisirikare cya FARDC basanga ari ibinyoma bashingiye ku kuba atari ubwa mbere kibitangaje. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize nabwo leta ya Kinshasa Rega Jean Daniel yavuze ko yatangije ibyo bikorwa byo kwambura intwaro FDLR, ariko kuva ubwo kugeza n'uyu munsi n'ubu tuvugana nta ntambwe n'imwe yatewe mu kubikora. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice nawe yagaragaje ko ibi byatangajwe n'igisirikare cya Kongo Kinshasa atari byo guhita byizerwa, ko ahubwo igikwiriye ari ugutegereza hakarebwa niba koko hari kizakorwa.
bikorwa Xavier. naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko amagambo adatanga icyizere cy'ahazaza ntacyo avuze, ko ahubwo igifite agaciro ari ibikorwa bifatika byaba bigaragara ku kibuga. Ati ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro n'iterambere ya Washington risaba ibikorwa bifatika ku kibuga aho kuba amagambo adafite ejo hazaza. Amasezerano y'iteka ryose atigera ashyirwa mu bikorwa, ubukangurambaga budashira n'amahomvu ya guverinoma ya Kongo ku bijyanye no kubaho cyangwa ububi bw'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bo muri FDLR. Tukiri muri uwo mujyo kandi twerekeze amaso mu kinyamakuru Le Monde mu nkuru igira iti jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kudakurikiranwa mu butabera gatakanzi Habyarimana kwaba ari ukudaha agaciro umurimo wakozwe n'impuguke mu by'amateka kuri jenoside ya nyuma yo mu kinyejana cya 20. Ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa cyanditse ko muri iki cyumweru gitaha ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane aribwo ubutabera mu bujurire bw'i Paris mu Bufaransa buzanzura niba gukomeza gukurikirana Kanziga Habyarimana bihagaritswe burundu cyangwa niba bizakomeza Xavier. Agata Habyarimana tuvugana umugore wa Juvenal Habyarimana wabaye perezida w'u Rwanda akaba akurikiranweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 9 kane Jondaniye umwaka ushize wa 2025 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 nibwo ubutabera bw'Ubufaransa bwanzuye ishyingurwa rya dosiye aregwamo yari maze imyaka 17 ikorwaho iperereza ku byaha ashinjwa byo kugira uruhare mu bwumvikane bugamije gukora jenoside, ubufatanyacyaha bwa jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yaba ubushinjacyaha bwatanze ubujurire yaba n'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagaragaza ko gupfundikira iyi dosiye iregwamo Kanziga Agata byaba ari ugutesha agaciro umurimo wakozwe n'inzobere mu by'amateka zagaragaje ko Kanziga Agata ari ku isonga ry'abateguye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka ibyo tubireke mumvaho nshya bati guverinoma yateguje abanyarwanda gukorera mu rugo, naho mu gihe batiki bati u Rwanda rwateguje izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, abaturage basabwa kwirinda ingendo zitari ngombwa. Byagarutsweho na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa gatanu. Ni ikiganiro cyagarutse ku ishusho y'uko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze muri iyi minsi n'ingamba guverinoma irimo gufata mu rwego rwo guhangana n'ibibazo byaterwa n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Guverinoma y'u Rwanda yateguje ko nibiba ngombwa abantu bazakorera mu rugo biturutse ku ngaruka z'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati imaze ukwezi kurenga Xavier. Icyakora Minisitiri w'Intebe nanone yasobanuye ko abanyarwanda bakwiye kwitegura ko hazabaho impinduka ariko nanone badakwiye gukangarana. Ati tugomba kwitegura ariko tudakangaranye. Xavier, ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire muri inkuru y'igihe iravuga ko Minisiteri y'Ubuzima yongeye gushimangira ko amavuriro ya leta agomba kujya abanza gusuzuma no kuvura umurwayi mbere yo kujya kureba ibijyanye n'ubwishingizi bw'ubuvuzi akoresha. Ibaruwa ya Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yo ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa gatatu ni isaba amavuriro yose kuva ku rwego rw'ibanze kugera ku bitaro bikuru kubanza gusuzuma abarwayi mbere yo kujya gusuzuma ibindi Jondaniye. Iragira iti hashingiwe ku ibaruwa yo ku itariki 26 Gashyantare 2020 isaba amavuriro yose kubanza gusuzuma abarwayi bikozwe n'umuganga ubifitiye ubushobozi mbere y'ibindi bikorwa bijyanye n'ubuyobozi birimo no gusuzuma ubwishingizi harimo na mituelle de santé cyangwa se ubundi bwishingizi. Minisitiri Nsanzimana Sabin yavuze ko byagaragaye ko aya mabwiriza adakurikizwa hamwe na hamwe maze agira ati nta murwayi ugomba gukerezwa kwimwa serivisi cyangwa se gusabwa kuzagaruka kubera ikibazo cy'ibitarakemuka mu nzego z'imiyoborere cyangwa ibibazo bijyanye n'ubwishingizi. Iyi minisiteri ikavuga ko ikigo kitazubahiriza aya mabwiriza kizirengera ingaruka zabyo.